Michecho obi bia de by Emadek TV so Nyankopon hye obi bia ohwe Emadek TV. Ena me no ba hwehwe nkomo afa enema bi a MSS edwumre bi na ya nya abotre na ya hwehwe enema bi mu ye ne ye yankasa so ya nya abotre ama ye ho a na ya me ani anso anna ho a wanhwe bia na nkofo bi akotwetwense bia ye den abre na ni nyina ne se mia me nua me ne no mienu ene yekọ university. And then be 3-4 days me nam Facebook na hu se wa post enema bi me ko hwe na che se enkofo bi anase nipa bonefo bi edi ni din edi gigi sika anase edi ni din edi ye niema bi a enkoyi na entwa yenso na mimi hu sa no fact mani anje ho yin sanse se enipa bonefo no enim se de oye na bia definitely bia memia no be hu akire na watumi aka che na anyonkofo se de ekos no nya ono a ni nyina ne se menua no ye adwuma ewo Ghana Immigration Service na we na sa nipa bonefo yi de the pictures ananse the picture bia utwa ya wo share immigration for ata de nipa ne create a different Facebook account. Sa Facebook account na we create no o de mimi nua ne din send message ya ma nkofo a de wo kire ne se ope adwuma aya adwuma ne bi aya obetumi aboa ohwa picture ya the screen si eye baako a waye edin ne se Sir Kwame K Ade Sir Kwame K Ade eno eni edin baako a oyusu ono krona osanso eyusu edin biom se assist insert Alex Govina assist insert Alex Govina eno so kra put the phone number edase a utumi so ne nkofo eden e chat na me hwe chat ni bi kra no em se wa send message hello and the screen so utumi e read bi o say hello good morning na nipa na just good afternoon say I am Alex Govina. Alex Govina, I extend my greetings from the Ghana Immigration Service at Asinfusu. Okay, Asinfusu, that's Asin Central Municipal District. And what about you? Nipan say I'm Rahel. I think say Nipan say I'm Rahel. It's a central no water there. And maybe I want to you say, please, how did you get my number? Because I'm said I brought chatting Nipano. Nipano chat say lady. And how did you get my number? And also anyway, sorry for late response. Again, no. And also Nipana chat said I just want to inform you that we have a protocol vacancy now in Ghana Immigration Service. That's GIS. That if you are interested or have someone who is interested, let me know now. We would like to help you if you have completed GHS, SHS, and tertiary, and you are really interested. Call me. No, the phone number here then. Our phone number here 05911 06202 06202 number no or the ato na say the same chat nim no akumbi mi hunu ma me nhwese me hunu say enipa na asem a wo kan che say in a way na say osanso kura kan sembi say minua no eye kromfo na o frodo no na ni nyina ye enipa bonefo bi a wo mo akofa minua ne picture na wo mo de eden edidi sa ensemone no na sa na nipa tena wi ase yeden okay sa na nipa tena ase enye sa I think say enunti obi foforo em say da be na omodi sa de ni bi adinu no enso ekonya min fa minua no picture na o de sendi obi oni nipa no kesa na nipa no kesa please do you know this officer na that screen so please do you know this officer at Asinfusu na nipa say very yes he is at Sugakope now. What about him? Now minua no enni Asinfusu owo Sugakope e ho no ye na adwuma no voter region
nti e manipa no ka say yes minimum no na owo sugo akope CCA this guy is testing people that he can get them immigration job and he is in the training school. A friend called me today and wanted to know if this officer is in charge of recruitment. It's me and you onimu. But here is the case. That is what a nipa no chere sende ene nsem bia wa de all can efa menuano say menuano send message say your friend say or your recruitment officer obetimi afa nkofo adwumam ni ade. And look, kwan ya Ghana fo no bi no ye fast wa cheap employment ye pe gidigidi ye ni aburi pe dwuma ye enti ya hwe ni yi a obi betimi de sekan adwananka ka picture nko ade a obi betumi de picture bia police officer picture bia betu baabi no credit Facebook account obi be kro betumi de musicians bi number no de atu baabi stars bi number no de atu baabi say no I create or the picture no post to the pictures bi go on or chato open more contact no friend say oga say would discern your money nyina achi dia no kra nyame anu wani be ba ho no na ne eni say wo ye no na wa ye ese aminua no se yesi ohun ni akire ntem eno no be gu or ni Facebook account a wo twere wa se mesre mo ne ekosu minim ho hwe enti obi bia frɛ no kesese ya emfi no na nyamia minim ho hwe a ebi kura nkotete wo be wan se bia immigration service pay for kura no afrɛ no betwe na no na so se na wo ye enti ena me nkomo kakra me de bre on se mo me yenye careful. And you be no send you message and answer of say me a recruitment officer meet me aboa meet me mo adwuma na e wo say we den o dey give you in so simple sir because wa mo ani an na ho nipa bebre na betumi do akwa wie enso yim e bi kura na obeji uzika ana wo nipa kura sa no wani beba no ama wo so ho a kiro medam ase nyame hye obi bi ohwe Emadek TV ya sanso edin komo ketenkete sa no ebi ede bebrem. Bye bye.